Pozdrav, moje ime je Miloš i dobrodošli u još jedan Photoshop tutorial. U ovom tutorialu ću vam pokazati kako da uradite Color Splash efekat u Photoshopu. Ovaj efekat je u stvari vrlo jednostavan za rađenje. Sve što vam potrebno jesu adjustment layeri. U zavisnosti šta hoćete, evo ja na primjer želim da istaknem ovu bubamaru i ovu granu da oni budu u boji, a da sve to crno-belo bude. To možete uraditi sa bilo kojim efektom, bukvalno, i to se radi uz pomoć maski. Sad ću vam pokazati kako. Evo, ja želim crno-belo, znači stavim novi adjustment layer crno-beli i kao što možete vidjeti, pošto sam ja ovu sliku sređivao kao JPG, ovdje se desila malo neka loša kompresija, onda ću malo to da podesim tako da to ne bude toliko vidno pomoću ovih ovdje slajdera. A ne treba ništa da bude savršeno jer ipak ovo je tutorial, naravno ovo je slika čisto onako kao primjer. Evo ga, sad je to sve skoro da kažem kao i nestalo, ne vidi se toliko. I kao što možete vidjeti imate ovaj ovdje deo, tu kad dva puta kliknete, on vam izbaci ovdje menu sa kojima možete podešavati taj adjustment layer. A ovdje pored je maska. Po maski crtate uz pomoć brush toola ili kliknete B, slovo B. Brush tool inače ako niste znali povećavate ili smanjujete tako što držite Alt i desni klik i kada idete levo desno onda povećavate veličinu njegovu, a kada idete gore dole onda povećavate hardness ili smanjujete hardness. Pošto ja da bi se lepo uklopilo hardness ću staviti negdje na 50% otprilike, to nije više nije bitno. I pomoću adjustment layera. Ono što je bijelo, to znači da će ovdje na maski kao što možete vidjeti, znači da se taj adjustment layer, taj deo se vidi. A kada ovdje promijenite boju, stavite na crnu, kada ja sad crtam, vidite da on otkriva ovu sliku iza i to je ono što je crno. Vi također možete, na primjer, ako bi sad stavio ovdje neku sivu boju, da to bude pola-pola, ili ako što je bliže beloj to će se manje vidjeti, a što je bliže crnoj to će se više vidjeti. Ali možete na primjer stavite, to inače kad koristite maske, ne samo u ovom slučaju, da se malo, da neki prijelaz napravite ili tako da pomoću boja, ne mora sve biti ili crno ili belo, nego možete kao što vidite neku tranziciju, nešto tako. Ali to je nebitno za ovaj tutorial uopšte, tako da sve što bukvalno radite se stavite crno i belo, inače ako niste znali da bi bilo lakše između crne i bele, menjate na X. Sada imam belu, zato se ništa ne vidi, sada je crna. Kliknem X, prebaci se na belu, kliknem X, prebaci se na crnu. I ono što nje samo pređete, kliknem na primjer X i samo pređem preko toga što želim. Evo opet Alt kliknem da bi promijenio veličinu četkice i jednostavno prebojim preko toga što želim da maskiram. Zoomiram naravno, da bi bolje, da bi imao veću kontrolu. I jednostavno sad onako fine tunujete, tako da kažem, to je samo dorađujete šta želite, sve u detaljima. Glavni efekat to je već postignut kao što možete vidjeti. Ali ako na primjer želite neki potpuno drugi efekat stavite na pozadinu, a da opet grane bubamara budu izolovane, to možete opet uraditi tako što odete u adjustment layer. Evo na primjer ja ću hue i saturation da povećam do maksimuma, da hue stavim nešto isto potpuno glupo, ovo je čist primjer. Sve što treba uraditi se kliknete na masku, da kliknete Alt i da samo prevučete gore, jer s Altom vi sve kopirate. Kao što vidite, ako ću kopiram ovaj layer, kliknem Alt i prevučem. To možete ili možete Ctrl-J, ali to je malo nezgodnije, mislim s Altom je mnogo lakše, jer s Altom možete da selektujete više, kliknete Alt i samo da prekopirate. Do Ctrl-J morate jednostavno komplikovanije. I onda samo kliknete ovo, to je sakrije moj crno-beli layer i kao što možete vidjeti, ta bubamara je sasvim normalno. Ako želite da samo primjer grana bude takva, kliknete na taj adjustment layer i Ctrl-I, to obrće boje bukvalno. To i kad bi sada ja kliknuo na ovu sliku i kliknuo Ctrl-I, on će obrnuti sve boje, napraviti negativ od toga. Sa Ctrl-I vi obrćete boje. I to je uglavnom bilo to za ovaj tutorial. Hvala što ste gledali. Ako vam se svidjelo, kliknite to like dugme, ako nije, kliknite dislike. Ako imate neko komplikovanije mišljenje, napišite to u komentarima dole. Ako želite da gledate još ovakvih videa koji izlaze relativno često, nekad ne toliko često, kliknite subscribe. Ako želite da vas YouTube možda obaveštava o tome kada ja izbacujem videa, kliknite ono zvonce pored subscribe.